Diama igitondo cy'umugisha ndetse n'icyumweru cyiza urakaza neza nanone ku muryango wa Dako Sport ya YouTube kugeza amakuru ya sport umunota ku munota na makuru meza kandi agezwa amakuru yo nkuko mumenyere ni menshi cyane ariko nanone especially mu makuru ya transfer ho aramanuka ari menshi byatari ariko uyu munsi niyemeje ko tugiye kuganira kuri transfer ya hijack ubujura cyangwa se gapapo bwaraye bukozwe ku mugoroba washize kuwo bita Morgan Elliott Rodgers kuva mu muryango w'ikipe ya Aston Villa. Arsenal yakozwe mu mufuka rwose nkuko abenshi bari bazi ko ariyo kipe igomba gusinyisha uyu mukinnyi, ariko siko byagenze. Hari n'andi makuru ashamikiyeho Bradley Barcola, Julian Alvarez ndetse n'uwo bita Ryan Diomande, ariko nanone Jackson nawe hari inkuru yayisigarukamo aho ngaho turaza kugenda tubinyuramo gake cyane, ariko nanone turaza kuba dusoreza ku gikombe cy'isi ku mwanya wa gatatu, umwanya bakunda kwita ububwa uko waraye ugenze n'ibyawuranze. Nanone kandi ndagusaba gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere, ndagusaba gusharinga, kurikinga, ndagusaba ko watanga igitekerezo cya n'inyamibwa anga kuri Dako Sport yabo kugira ngo tumenye icyo twakongera muri icyo twagabanyamo. Ikindi kandi ndagusaba kubana natwe 5 kwa 5. Reka rero natinze cyane twanzike duhere mu gikombe cy'isi. Umwanya wa gatatu mu gikombe cy'isi Ubwongereza bwaye bunyagiye ikipe y'igihugu y'Abafaransa ibitego 6-4. Kylian Mbappe yatsinda ibitego 2 ndetse na assist, ndetse Olise akura hagako ka Pele assist zirindwi mu gikombe cy'isi. Ikindi kandi Jude Bellingham yakoraga amateka cyane kubera ko niwe Mwongereza wa mbere utsinze ibitego byinshi cyane muri competition imwe igikombe cy'isi, ibitego 7. Ikindi kandi Kylian Mbappe yuzaga ibitego 22 mu gikombe cy'isi, all time top scorer kugeza kuri saha, kandi nanone kugeza kuri saha muri tournament niwe top scorer ibitego 10. Ikindi kandi gikomeye cyane Bukayo Saka yatsindaga hat-trick ya mbere mu gikombe cy'isi. Amateka yakomeje kugenda yandikwa. Umwanya wa gatatu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza itwara umudari wa bronze. Ubwongereza rero na Thomas Tuchel buza kuba butahana uyu mwanya wa gatatu mu gikombe cy'isi butsinze Ubufaransa ibitego 6-4. No kuvuga ngo rero inkuru ikomeye cyane kandi yababaje abantu benshi cyane nuko bita Kobe Mainoo irushanwa rirangiye nta n'umunota n'umwe abonye mu gikombe cy'isi. Birababaje cyane, yaba mu matsinda yaba no kuri uyu mwanya bita ububwa wa gatatu, birangiye n'ubundi atabonye umwanya na muto wo kuza kuba akina mu ikipe y'igihugu y'Abongereza ku mutoza Thomas Tuchel. Inkuru yababaje abantu benshi cyane ukurikije uko sezo yarangije Kobe Mainoo ahagaze kugeza kuri saa. Nta muntu expectingaga ko Kobe Mainoo ashobora kugeza kuri saa mu gikombe cy'isi atabonye n'umunota n'umwe wo gukina mu gikombe cy'isi. Biratangaje cyane, nkwibutsa ko uyu mwana nakazoza akubwongereza. Ndi gusoza kuri inkuru y'amakipe y'ibihugu, no kuvuga ngo uyu munsi hari umukino wa nyuma finali Argentine ndetse na Espagne. Lionel Messi wanditse n'ubutumwa bukomeye cyane yageneye abanya-Argenta bijyanye no gusezera cyangwa se no kugaragaza ko ariyo tournament ye ya nyuma, ariko nanone byiganjemo yuko ashimira kandi abona ko iyi era ari era yakadasa n'inshuti n'umuryango. Nicyo kintu yashyize imbere, nubwo ngo batabikora ngo ariko ngo iyi era ngo ntizigere yibagirana ku mutima we ndetse n'abanya-Argenta. No kuvuga ngo rero na amateka yagendaga akorwa. Didier Deschamps yasezeraga mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Gusa icyo nakubwira cyo nuko byari bimeze ku mugoroba washize. Reka twirukanka ku nkuru rero yo kuri uyu munsi. Bamwita Morgan Rodgers Elliott, ni umugabo w'imyaka 23, ni Umwongereza. Uyu nguyu ikipe ya Chelsea yakoze icyo bita gapapo ikipe ya Arsenal. Arsenal urugendo rwayo reka ndubatangira uko rwagenze. Muri uyu mwaka mu kwezi kwa mbere nibwo Arsenal yagaragaje ko iri kwifuza Morgan Rodgers kugira ngo aze gukina ku mwanya wo ku ruhande. No kuvuga ngo rero uyu Morgan Rodgers yari top target kuva muri uko kwezi kwa mbere kugeza kuri saa, kubera ko abashinzwe Morgan Rodgers ndetse na camp ya Arsenal ishinzwe gushaka abakinnyi bagiye baganira, bakora imbona nkubone, bakayikorana ibiganiro, bakumvikana kuri person terms muri area mezi yose, bakumvikana ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, kubera ko Arteta Andreas Berta bagaragaza ko bifuza Morgan Elliott Rodgers kugira ngo bamushinyishe mu muryango w'ikipe ya Arsenal. Kandi cyane no kuvuga ngo rero bimwe mu bisabaga byose n'umukinnyi, bimwe mu bisabwa byose n'umutoza Arteta, bimwe mu bya Arsenal yasabwaga kuri Morgan Rodgers. Ibiganiro bikomeye cyane, yaba abagenti be, yaba Morgan Rodgers, yaba kampu ye, bari baramaze kugenda babiganiraho kandi barabisoje cyane. Icyari gisigaye no kumvikana hagati y'amakipe yombi, hagati ya Aston Villa ndetse n'ikipe ya Arsenal, kubera ko Aston Villa yari ibizi neza ko Morgan Rodgers uko bizagenda kose agomba gusohoka mu muryango w'ikipe ya Aston Villa, ariko
yari ifite amahirwe menshi cyane yuko ari Arsenal igomba kuzamusohokana. Gusa ikipe ya Chelsea guhera mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa gatandatu kugeza n'izi saha nibwo yinjiye muri iyi deal, ariko ubona ko iri cold cyane, idashyushye cyane nk'uko ikipe ya Arsenal yari ihagaze. Nukuvuga ngo Arsenal yakomeje kugenda ireberera iyi transfer ivuga ati tugomba kuyirangiza vuba ngaha. Ni nyuma yuko mu minsi ishize sinyisho bita Christos Stories kuva mu muryango wa Club Bridge asimbura Trossard wagiye muri Besiktas, bahita bavuga ko noneho top target ya mbere bagiye kwita binjiramo Arteta ari ugusinyisha Morgan Elliott Rodgers. Byamaze rero kuba bihinduka cyane kubera ko mu gihe Arsenal yari yarabwiwe amafaranga miliyoni 130 kuri Morgan Rodgers n'ikipe ya Aston Villa iri gutekereza kuba yatanga miliyoni 90 kugeza ku 100, Aston Villa igakomeza kuyibwira ko bitakunda, ariko ukabona ko Arsenal kubigendamo gake gake ikiraza Nyanza, ukabona ko iri kubigendamo biguru ntege. Chelsea yaje kubikurikirana iyi transfer, noneho ikintu cyakomeye cyane mu gihe cyose Arsenal gutegura BD yari gutegura ubusabe bwo kujya gutanga mu muryango w'ikipe ya Aston Villa, itekereza ko ishobora kuba yahita igendeka itibirangiza, nibwo ikipe ya Chelsea noneho yagiyeyo nkuko bimenyere muri mercato iri kugenda mu transfer iti yarangiza mu masaha make gusa ikabirangije transfer ikipe ya Chelsea, yaba mu basohoka yaba no mu binjira. Gusa izayigoye nuwo bita Maxence Lacroix ndetse na Pepe Chevalia, abandi bose irimo iragerayo iti soza deal mu buryo butunguranye mu masaha 20 gusa, nkuko tubikesha Fabrizio Romano cyangwa se The Athletics. Bamaze kuba batangaza ko Chelsea yagiyeyo itagiye kuvugana ngo birasaba iki, hoya yagiye kuzana umukinnyi miliyoni 117 z'amapaundi, niyo mafaranga Morgan Rodgers ikipe ya Chelsea yishyuye kugira ngo ikipe ya Arsenal gapapu mu gihe Arsenal gutegura ko igomba kujya gutanga ubusabe. Imyaka 6 yakadasa ndetse n'undi mwaka w'inyongera niyo masezerano Morgan Rodgers yahawe n'umuryango w'ikipe ya Chelsea. Muri kino cyumweru kigiye kuza hateganyijwe ibizami by'ubuzima kugira ngo Morgan Rodgers yinjire mu muryango w'ikipe ya Chelsea nk'umukinnyi mushyashya ugomba gukina kuri wingi y'ubumoso ndetse na nimero 10 mu gihe Cole Palmer yabagize ikibazo cyo kuba atari kuboneka. No kuvuga ngo Xabi Alonso bivugwa yuko niwe winjiriye muri iyi deal nka manager w'ikipe ya Chelsea, aganira na Morgan Rodgers amubwira byinshi bitandukanye ku ngingo ikomeye cyane. Yamweretse ko ku ruhande rw'ibumoso nta muntu uriyo kandi agomba kuba umukinnyi ugomba kurutwara, ugomba no kurukina ibihe byose mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Byapushinze rero Morgan Rodgers kumwumva cyane, birangira mu gihe gito gishoboka cyane Arsenal ikorwa agapapu n'ikipe ya Chelsea. Hari abari kwibaza bati iyi Arsenal iraza gukurikiza iki, iyi Arsenal bigendekeye gute, iyi Arsenal ko yari imaze iminsi iriyo cyane. Ubu ngubu koko iyi Arsenal koko ni ukubura amafaranga, ni ukugenda gakeya, ni ugupinga, ni ugushaka kwerekana ubushobozi bwayo bakayikora agapapu imeze kuriya. Ariko ikipe ya Chelsea yo yagiye igomba kwita yishyura amafaranga, ntabwo yagiye iri kubaza ngo amafaranga bimeze bite kugira ngo tuzagaruke kwishyura, hoya yo yagiye yishyura amafaranga. Arsenal yabaje amafaranga yemera n'ibyo igomba kwishyura ariko bitagera ku byo Aston Villa yari yayisabye, ariko ntiyakishyura. Chelsea yo yagiyeyo ihita irangiza deal. Niyo mpamvu rero kugeza kuri izi saha Morgan Rodgers yamaze kuba yemeranya n'ikipe ya Chelsea byose kugira ngo ayisinyire mu mwaka utaha w'imikino. Morgan Rodgers rero ni umukinnyi mushyashya mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Ikintu cyatunguye abantu rero, Cole Palmer acelebra ya accord celebration mu ikipe ya Chelsea. Morgan Rodgers nawe nuko umunyamakuru Fabrizio Romano akimara gushyiraho iyi transfer ko yarangiye, uwo bita Cole Palmer yagiye muri comment yashiramo ubutumwa bwe agira ati nishimiye kubona Morgan Rodgers ajoininga ikipe ya Chelsea, twongera kubana mu ikipe imwe mu muryango umwe, dore ko banazamukanye mu muryango w'ikipe ya Manchester City Academy. No kuvuga ngo rero iyi celebration bagomba kujya bayisharinga, ese bazayisharinga cyangwa Morgan Rodgers azahindura Cole Palmer kubera ko Cole Palmer niwe bisa nkaho byafatishije cyane. Tukomeje cyane kuri iyi nkuru ibishamikiyeho cyane hariho nka Bradley Barcola. Abantu benshi bari gutekereza ati Arsenal igiye kutijya kuri Bradley Barcola, niko bimeze koko nkuko twagiye tubibatangariza ko Bradley Barcola ni option ya kabiri nyuma yuko Arsenal imaze kubura Morgan Rodgers, niko bimeze koko. Ariko kugeza kuri saha Arsenal ndetse na Paris Saint-Germain nta biganiro biravugwa ku mukinnyi Bradley Barcola. Bradley Barcola icyo nakubwira cyo nuko kongera amasezerano mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain byanze gukunda, byakomeje kugenda bigorana, biri ko expectingwa ko agomba gusohoka mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Nayo mpamvu rero Bradley Barcola yatangiye gutekerezwaho n'abafana benshi, ariko nanone umuryango w'ikipe ya Arsenal yari option ya kabiri. Sinzi niba ariho bari komeza kugenda bapushinga, gusa kugeza kuri saha nta bidi, nta biganiro,
ndetse by'umwihariko nta na person terms hagati y'umukinnyi n'ikipe zari zumvikanaho kugira ngo bavuga ati Bradley Barcola araza kujoininga ikipe ya Arsenal nyuma yo kubura Morgan Rogers. Nanone kandi ndagira nkubwire ko uwo bita Julian Alvarez Arsenal ngikomeje kugenda ireba ko nyuma yuko ikipe ya Atletico de Madrid ikomeje gutangaza ikipe ya Barcelona ko itagurisha uwo bita Julian Alvarez, itazana mugurisha mu muryango w'ikipe ya Barcelona nubwo batanga miliyoni 200, kabone nubwo batanze miliyoni 100, kabone nubwo bari kuvuga ngo amafaranga yabo ngo nagarani limited ngo ntagahora iteka ryose, ntago biteguye kugurisha uwo bita Julian Alvarez mu muryango w'ikipe ya Barcelona. No kuvuga ngo rero Arsenal ikomeje kugenda irebera hafi, nubwo uwo bita Julian Alvarez yatangaje ko atifuza indi kipe yifuza Barcelona gusa. Julian Alvarez namara gukina finali agomba kuza akavuga ijambo rye nk'umuntu w'umugabo, dore ko nawe ategereje kuzamenya icyo azavuga nyuma yuko amakipe yombi yamaze gutangaza. Mu muryango w'ikipe ya Barcelona yamaze gutangaza ko mu mpera z'uku kwezi bizarangira bamaze kuba bava muri iyi diru kubera ko amafaranga yabo ntagahoraho iteka ryose. Ikipe ya Atletico Madrid yo yabyumvise, aho kugira ngo bihibabaza cyangwa se bigire icyo biyihinduraho, aho bwira celebrity yavuga ati iyo mwamwara bivuze na mbere ahubwo mwari muzi n'ukuri. No kuvuga ngo rero hategerejwe yuko birashoboka ko umubano hagati y'ikipe ya Atletico de Madrid ndetse na Julian Alvarez ushobora kuzaba mubi nyuma yuko bangiye Julian Alvarez kujoininga ikipe ya Barcelona kandi abikeneye cyane. Arsenal rero ngo igomba kwita iprofitiramo, ikaba yaboneramo uyu Julian Alvarez, ikaba yamusinyisha, ariko ngo biragoye gusa birashoboka ngo hari amahirwe make yashoboka, gusa ngo Arsenal igomba kuyabyaza umusaruro niyabona kugira ngo ibone ko yakikoramo kino cyuho igize cyo kubura Morgan Rogers. Siyo nkuru gusa ishamikiyeho ni nkuru ya Yan Diomande. Nubwo Yan Diomande yamaze kubwira Paris Saint-Germain ko yemeye kuyisinyira, nubwo yamaze kuba agirana ibiganiro hagati ya na Paris Saint-Germain, nubwo yamaze kuba atangaza mu itangazamakuru ko yifuza gukinira Paris Saint-Germain, ngo ariko Arsenal ibona ko hari akumba gato yakaba gasigayemo. Ni nayo mpamvu ikomeje kugenda ibaza muri Leipzig niba hari cyashoboka kugira ngo barebe ko nabo bayobya iyi transfer ya Yan Diomande bamuzana mu muryango w'ikipe ya Arsenal. Ariko nanone umwana Yan Diomande yamaze kuba atangaza ko yifuza gukinira Paris Saint-Germain, nta yindi kipe ari gutekereza cyane kuko yanze na Liverpool, yanga n'amafaranga Liverpool yatanze. Ikindi Leipzig nayo iramwifuza, ariko nawe yamaze kuyibwira ko ashaka gusohoka. Ikindi kandi ngo Arsenal ikomeje kugenda igerageza ireba ko hari akumba gato kaba gasigayemo kugira ngo abarebe ko Yan Diomande bamusimbuza Morgan Rogers mu muryango w'ikipe ya Arsenal bamaze kuba babura muri uyu mugoroba. Chelsea yabakoze egapapa, abo n'abakinnyi batatu Arsenal ikomeza kugenda igerageza, gusa abo bakinnyi bose ntago ari yo yonyine iriyo, kubera ko nko kuri Bradley Barcola Liverpool niyo top target yayo. Kuri Yan Diomande Paris Saint-Germain murabizi. Ku bijyanye n'uwo bita Julian Alvarez, Atletico de Madrid yakomeje gusizora ivuga ko imwifuza kandi babona ko ariyo kipe akwiriye kuba akinira. Ese Arsenal iri buze gukurikizaho nde kugira ngo bakure mu kino cyuho cy'umukinnyi bita Morgan Rogers bamaze kuba babura? Ese kubura Morgan Rogers ni cyo muri Arsenal cyangwa n'ubundi bafite profile zimeze nkawe? Ese ni ikintu kidasanzwe mu muryango w'ikipe ya Chelsea yakoze cyangwa nta kintu kidasanzwe ikipe ya Chelsea yakoze? Uraza kugenda unyandikiramo aho ngaho muri comment umbwire uko ubyumva. Ndimo ndasoza cyane, bamwita Nicolas Jackson. Ikipe ya Aston Villa Unai Emery wakomeje kugenda appreciatinga uyu mwataka nkuko bakoranye muri Villarreal mu myaka yashize, arifuza kuba bakongera gukorana nyuma yuko babuze Morgan Rogers, nyuma yuko babuze Yuri Tielemans, nyuma yuko bari gutekereza kuba bagura umwataka mushyashya kugira ngo bazakore zira competition z'i Burayi. Yatangiye kureba rero uwo bita Nicolas Jackson niba hari move yabaho bashobora kuba babiprofitiramo, kubera ko nabo baborohereje mu kubona uwo bita Morgan Rogers. Nubwo amafaranga yari menshi, miliyoni 117 n'amafaranga menshi, ariko bishobora guteramo akantu k'umubano mwiza kugira ngo Nicolas Jackson abe iyajoininga Aston Villa avuye mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Nubwo Xabi Alonso yari yavuze ko nta kibazo bakorana kandi abona ko yamujyana muri pre-season akareba ibyo ari byo, ariko kugeza kuri za Aston Villa atangiye kuba yagerageza kureba ko yaba yabona uyu mukinnyi Nicolas Jackson mu muryango w'ikipe ya Aston Villa kubwa Unai Emery. Ese biribuze kuba bigenda birangira gutaye niyo makuru nari ngufitiye muri kino gitondo. Ndagusaba gusubscribinga niba ari bwo bwa mbere, ndanagushimiye cyane aho ukomeje kugera kuri uyu munota wumva kino kiganiro. Ikindi sharinga, likinga, duha igitekerezo cyawe cy'icyo ubona twakongera muri cyo twahindura. Ikindi ndakwibutsa ko nidako n'umundo mwigi Amerikire muri bombe Diama. My football is always my left hand, dako narawago Imana ikomeza kubana nawe icyumweru cyiza. Ciao ciao. Bye bye, hasta la vista.